atui kan zoding mi hi edele ching Christian chat chungtel chalong baka si atui kan chonding mi hi ACCC khrifa buni atharte kan siam mi kan phone in zaitinda Directory App kan man lai tia kan chong lai chu app chu breeze chms si zaitinda phone kan download lai zaitinda user id kan siam lai zaitinda kan man thak kan thlen lai zaitinda kan address le adang kan detail pol kan thlen lai ti kha kan chong lai amhai sabika pastor te email nan pek na a chun pastor te ni email in invite anin kwat na lai hitite hin nan vanti lai amhai sabika hika te hin create your login tia navan me lai hika hin ra lai username na du mi te na tial lai kaima chu ka du mi chu cungte4u ti hi ka du password kha nangma na du mi te alphabet le number ti khan na tial lai na du mi password te na tial du nuwa create user na ti lai ma khati khan na phone na download chang lai kan email in user id le password kan share chang atu chu kan phone in breeze chms timi app kan download lai android asia chun play store nakal lai iphone asia chun app store nakal lai app store nakal lai search tinak zon te a breeze chms tinatial lai ahong chuak mi te na me lai hitin hong langi breeze chms ti mi te kan download du mi si hi kan van mu in kan download khakhan kan on hi login te hin van me lai hi ka zon te hin ACCC ti anatial lai chun huwa chun kan chat alang chang kan email in user id le password kan share te kha kan trial chang lai ka username chu chungte4u ase na password nai chingche mi te khan trial lai ti khan sign in kan tuah ma ti hin hong chuang chang na man thak ti hin ma hi khrifa bu directory app chu ase chang ta chun naga minung na kol na du an fa min na thai zonga poilo an ma min na thai zonga poilo hi ka search ti mi zon te hin ta chun naga kan pasta manglei chung na kol kan du hi ka zona hin manglei kavanti tika atang te a manglei ti mi po po anu mi hitin alangi hitite hin kavan me achuang phone chon ka du a chun a phone te ka me an in address a kal ka du a chun hi ka in address te ka me hiti hin app a direct na ka kal pi choli minute pasha raw lai ti kha akachim zomanol hi ka zona hin kan pasta sia mang a phone number le a address long alang a date of birth le adanga detail zai man alang lo chun ta chun na ka zai man kha thlen na du zonga na thleng kho lo le hi ka zon atang leite hin afa le anupi len chun kan ma le kan in chungkhar khar tu chu kan man thlak zong kan thlen kho ta chun na ga ma hi ka man thlak hi thlen ka du a chun ka man thlak zon te hi ka van me chun ma hi alang phil bak loading mi na phone kha a phei zong in hitin na van thlen lai chu nu longa upload image ti me lang lai chu nuwa man manai thlak la che man thlak da na thim lai ti si man thlak ka thim du ma hi man thlak ka van me chu nuwa chin tin alangi choose ka van ti hitin alangi amet na du a chen na du le na met tar kho lian se ti na du a chen na du le lian non pin ti hin na tu kho na lungatlin nuwa set as profile ti mi na me lai ta chun naka atungin hiti na tia chun khoi ka mana set as profile ti kha na mu kho lai lo cha a chu cha chen na phone kha
a pain hitin na chia lai chu long in set as profile ti mi lang lai na address mo dang ai thleng mi uma chun hi ka zon te main na mi lai chung nin mual hlun tin ha lo mual hlun ka ti ka du mi pau ka thlen ni kha nuwa save ti ka tua ka email address te pol na thlen ka du a chun kan na thlen di nuwa save na mi lai nan man thlak nan chungkhar man thlak adang nan to kho a him ngai mi ase na detail ho man ni an zau kho lo abe pi ngai mi chu email kha pastor te na pek na longa user id nai siam kho lai ta chun na ka na password na thlen du asia chun hi ka zon setting te na kal lai change password na ti lai I khati khan na password kha na thlen kho lai a thing na tial lai a thar na tial lai update na tu alai logout na du achun hi ka na tu alai ma kha si abe pi bikin hi ka zon search a hin minung na call lai an fale na mu zonga atang leite an chungkhur khar an umdi a foi te a ho cheu po ni thiam kho si lunglop nak tampi kan ngai